Ayun. O, sige, Madam Tonyang, damdama. Ibasak damdama. Apo. Malagip ko man ni Basyang. Apay, Lolo. Awan takdanew. Bay, amo. Sige, tagdaan Lolo. Di ka mo, di ka bisyado anak ko. Kaya mata. Kayam tupay mangan siit. Wisay. Dagita apo, dagita nagagatang itibox tayo. Madama apo nga sumalsala tating nga. Nako, pabox man dati yan. Iti madama apo sumalsala, katanda na apo iti naka-fix price apo iti 7,000 pesos. Disin na apo ti mga pangato ti data. Yes. Ay, glako ka. Well, disin na apo ti mga pangato iti data nga box. Isa apo ti apan sumala. Mabalin na apo nga pa-stop the music. Continue the music. Mabalin lang tapo. Dita laod daya. Ang miyanang kinabagatan. Yes. Bumalakpak kailangan po no pumukkaw kailangan. Tanamang igan apo. Timang iturturong kada kita imayaw. Kagawad imol. So naapot na madama sumalsala. So dagin na apot ano da ikok. Alauna. Datayon na apo iti bilangan. Gatawang pa'y apo ti mabaling nga mga pangato dili nga presyo. Isoda po ti makaala iti box. Yes. Anan linaw ti box? Nagdak ay naimas ata nagyan na ta box. May isa buong alitsyon baboy. Wow! Ng Burias. Nagalis! Thank you very much kini Kumari Jo Ramos, ti pinag-send na ti 150 star. Yes. Okay, tinakaalang arda apo ti box tayo awan sa bali ni Kagawad Imol.